položaja uvežbavaju se još i oklopni vitezovi, a sve se to odnosi na garnizon vojske Jugoslavije u Uroševcu. Reč je o jedinici u sastavu Prištinskog korpusa koja na ovom delu Srbije i Jugoslavije obezbeđuje mir i sigurnost. U njihovom sastavu je više jedinica raznih namena, a svima njima je zajednička vrhunska opremljenost, stručna osposobljenost i iznad svega spremnost da, kako ovde kažu, ukoliko zatreba, brane i odbrane ne samo ovaj prostor. U garnizon kojim komanduje pukovnik Jelić, ekipa RTS-a došla je baš u trenutku kada se, posle date uzbune, ojačana tenkovska četa spremala na izvršenje zadatka. Već i sam pokret više od 1000 tona čelika dovoljan je razlog da zemlja zadrhti, a to je bio tek početak vežbe koja je zamišljena da na velikom prostoru i uz upotrebu raznih ubojnih sredstava pokaže sadejstvo više jedinica ovog garnizona. Čak ni loši vremenski uslovi i blatnjav teren nisu narušili marševski poredak tenkovske kolone, a negde baš u tom trenutku čelno odeljenje obaveštava komandu da se na pravcu kojim se kolona kreće primećene slabije snage neprijatelja, pa se iz marševskog poretka brzim manevrom to odeljenje razvija i priprema za razbijanje prepreka. Na sasvim drugom kraju, u ovom slučaju zamišljenog bojišta, deo kolone dobija zadatak da se vatrenom podrškom izvrši neutralisanje neprijatelja. I taj zadatak pripoje jedinici višecevnih raketnih bacača. Gotovo. Ipak proboj je uspeo i prvi tenkovi stižu na položaje koji su privremeno bili zaposednuti. To je ujedno bio i znak da se glavnina kolone može pokrenuti kroz područje u kome je bilo u toku čišćenje zaostalih džepova neprijateljskih snaga.
Ali tu vežbi nije bio kraj, jer snagama neprijatelja pomoć je pružala avijacija koja je primećena baš iznad tog prostora. Avion pravac 12-2!